Sorry kaham everyone, tini horny bising apa no? Kaisa nangmani bagai nong kaniyo seng video kaisa tuwi dongo, abo tam ninga ke nong nukuin semang kana angku jaga tong ngomong ke kaisa Mahindra ni showroom jata Kasipur ro angke yaw jaga no 3xO ni bagai tini nong review nan bagai ma faika jata nong agi bono khana o model ningkan ke aga se griya kho but je nong je nubi tongmani ta usu jora a joto ni khete robai kha but ang tini time kom ni bising no nong je nangmani je important notes bima nong no renai nong au nai no gar ni reference na oi nong pai mane ja ke pula na hambai chin Dipu no to sai no hai tini cheng ogar ni tei tam sai manai abo nang ta kisa short ke side grade First of all, almost top end variant obviously keyless ati hai. Almost top end variant. Jeta no first of all looks to man all jaga wa R17 and oboni taisa tola variant dong ke R16 ni man hoda hai. अच्छा गॉट TZ DI हम तमो Omo turbocharged gasoline direct injection thing hinja bodo omo ke tamne turbo engine ta omo top end variant of semi five like X5L luxury ho kaise tamo X7 and X7L or tinta variant tamo वेरिएंट तो semi five क्या जगह कैमरा नोवी तमो and or 360 camera ho tamo ate JL je variant ni ukolo L sujak tamo aro ngani ni omo 360 camera 360 wow ate क्या sunroof pro बोलो सागरी नो खना skyroof tamo and buji mana ke panoramic sunroof panoramic back side normal jeta gari to nangmani rear wiper washer bada tong washer botong oh mo hidden na hidden अच्छा ya ke ni Dipu ga umur to अच्छा koro ni X7L अच्छा itu bisa kita ham na lain sang Bising hap ngangke no kaisa luxury bikes phaijau ka dai ko joto no white interior mo joto ni bagi bikes ke problem mongja bodo because moile na ngai and omo reason nga ke kisa luxurious khaine ni bagi looks ni bagi white color mari wa de heta nga ke tang ni dino to agi to sang glass ko logai onak salok layo kamera ko but tabu nga ke to sang accessory tong semalia ate hai gan bagi khasa isung de judi na ngo paine kalai khang ke mane ang customer nong ma sauda na paine kalang to accessory salong maya nga ke omo moila na chances kare and moila bo nangi thanga amne bo accessories tong like 900 to 1k rong na kaisa na o spray khai nai swipe ke nga no sampoi moila asak mo ran nang ya kono moila rong na am to ngai no normally bong na just gari pan bo nang am na maintain ma khlai ni ta Kita ini tahu instrumental proses lain na, apa hai? Mereka bilang kan ya, fully digital yang apa hai? Gara 360 camera rok sum 360 camera gay cover rakha kan. Apa hai? 360 ukluk ni daskang ni 3D वो तो मंदो 3D का देखे ना biang nanya nai mana ta ani ya kuk dong bai kisa nai do kok re o masing phai gang ga o mani ya skin problem ta kisa gesen da dongo and oro ni doton selai specialty tamo na ke safety o kur compromise ke ja because nang baksa kubun brand ogo nang thang ke nang base model thang ni safety bo compromise thang like side airbag mana nang ma jaga ni duita rok khairo mane base brand dong cost cutting da but orang ke nang MX1 jeda 9 lakh ni sim surung mane aro pana na 6 airbag manai project ni headlamp bo manai and ni power window bo man thanai acha safety o to compromise kari no 5 star rating amo to possible ate heta ge bini carton kisa khulung na len chang carton na ke ta 1 touch second ngo do ate heta acha amo to ekdom huge boro khon ni ro no khon mane among ka X7L ni simi amo start no ate hai kata amo no close bo khai mana taisa 1 touch no and if amo no curtain simi khayang ke or rakhan ke or
sunroof close dang nahi ja আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওর তো অজে মিরর অমনকে ফ্রেমলেস আই থিং অমনি নাইথকই দङ তা Scorpio eno kaisa phayo mo গম তাবুংনি বাগে তাবুংনি জেনারেশন বাগে একদম পারফেক্ট কাবো হাই and safety o tai tam tam tong nga ke ko ni oron na kaisa black color ni amo no tong kana box amo nga ke ni level to edes ne bage sensor kaisa camera ate heta level tabo india wo latest solid tong man ke edes ni bage level to jora amo no rozak onek upgraded no honi man ate nga ke nang thotai na nai ke nang amo no automatic braking system rok nang ro tong on rok khai man no and lane assist rok tong nang highway ko wide lane no thanga ke nang bono control kha abo to jotun sai man ate he মানে সুজাকক অ্যাক্সিডেন্ট নে হইতে অনেক কাটি নাই হইতা main ta kaisa nga ke oboni mileage in India tong angke tabo 3xO to tabo onek choliu tong nga ke mileage mang sung besi bak tange sang economy tong na ni angke mileage nga company to claim for like 19 to 20 ate hai company claim kemine but honestly sana thanga ke with AC nang jodi petrol city usalo kongen nang 10 to 13 ate himano but ang ke waisa ang 16 joro tisaka amo but joto borok tise de mano mai ang abo saimia but amni salong mau depend khaina ang city ona 16 karika ate heta angke na abo salong depend but jeta normally je choli mane ngake 10 to 12 ate hai mane with AC city wo and highway thanga ke to ni 16 to 17 ate herong man thanai ate and diesel sini option tong mane ke petrol kaisa tong diesel kaisa tong ge diesel ho ga ni ko tai 1 or 2 ate he bariu mane mileage ka bakna petrol tong আচ্ছা কে প্রাইস ইনকে বসিং সিমি স্টার্টিং তে মডেল কয়টা তং price nga ke sini ko on road na sasine karon ek showroom sabi ko lab kare because at the end to na on road no pay khai jak ting thanai mane registration khai insurance khai ni temporary number a korok joto kisu tukta ki tax TCS ogroi nai na asung sogi nai nga ke 9 lakhs to 17 lakhs আচ্ছা on road base to top base nga ke 9 lakhs 9 lakhs 14 ke ate herong ang 1000 rong no asu sari ata amar to kisu misa no ro phai ke to discount to obviously discount hote rete 8 lakhs ni under tulang thanga na ta এটা কাছে আমত যত ন অনরক নখনা আর সফট টাচ মাং বিসিঙ্গ তাই অ জায়গা ব কম যত লেদার নি তাই ইয়াং ডোরব সফট টাচ আর পরনি নানি বাকি একদম leather thino ta bono leather to riya ta leather I think leather আচ্ছা আচ্ছা বাক্সাং গংকে অ জায়গা প্লাস্টিক নো ইউজ ক্লায়ো কয়েকটা মানে বেস মডেল লগতা বাট অরং গংকে টপ মডেল নি বাকি সফট টাচ রিরকা আবো হাই গেছিং বিশেষ আমনি টেস্ট ড্রাইভ তাবুক নাই নালাই নাই তাবুক তো এমনি হর টাইম বাজিও 7টা হাইপানো নং নি বাকি নং কাহামকে বেস্ট ফুংনানি বাকি চেং হরপানো নখলাयो তাওনি বাকি টেস্ট ড্রাইভ খাইনানি বাকি যাতে নং जों ফুল ইনফরমেশন आं চালগै নং শেয়ার খাইনাই আইডিয়াস রক মানে ববো হাই মাতং এমনি তো आं वाइसा टेस्ट ड्राइभ खालायगा आबं गांके आलका मडेल नि बाट मोनो डिफरेंट मडेल omo bo passing ni variant be same no X7L no but amko automatic touching sung kalai tongman inke amko manual same no acha kemon ito automatic gari am bagai tolaw kono kre just brake tong accelerator tong kemo right leg by simi amo ma kheuta kemo waisa touch khama bai no engine se starting thanga tangai ke ang brake rom jang ni bagai gang otabo automatic gari chalogoi kisa loing no hobla am bagai tabo mo drive motor no sok bai kana electronic parking brake polawori man kita reverse thanga na ta surkangen se uglu gari soton jagi thango drive motor thanga Your vehicle is running on low fuel. Please refill. Gari o thok pom ni dokhani side ka abo do insinai no demo gar bla demo gari no bagai ei to automatic lock ngi thango kai seat belt rokbo kai ro driving ni je steering rok nungmani omoni bo jeng nijini comfort no nai change khlai chalogoi maro abo hai mood tongo ka option kabangma যেটা নিউ লোগো বাইক অনেক মজাই দङ তাউনি O3xO যেটা 300 नि फेस लिफ्ट गेरो डुअल जोन एसी बो दङ न साइमन पार्टनार नि माने को ड्राइविंग सीट निबो चेंज खाइ माने जात माने
Ain tumur ke yang kudung ke thanda. Agio hingga kota ni ko passenger mana ko passenger seat ke masuk sang hingga neng kesang ke ese op ke ni sanong but tak te sana nang le ate Namun bagaimana Mahindra ni gari orang kan ke Dipu ni kasi dialog tu mo. Bong kan seat belt ni korang balik kena tu zapo. yes Irritated kaya ya sama ang usah ka. Oh seat belt ni korang ke kena itu orang mana kunjo kuno irritated kaya ta. Kita kaya dong ti deng dong amo nge market te Aku kaya ni gari tongko tahu. Aku rasa senamnya kau nak Mahindra rasa wansu saya kau nak. Mana gari kisah top notch ni bagai, mana kisah hard kisah orang ni bagai, kami kisah nak tak. Kebat luxury orang kan, kau mana depai sih. Tapi saya automatic sing ke ba. Jika jasa khasal apa na, calo kita thana nenggang ke, atau gari kita thana nenggang ke, thangi mana, yak kurung ni, sana ni pun problem kerja because automatic orang. Ke plus 360 camera apa, oh jaga orang ngai, biang peti ke calo kita orang, tamu peti ke kuri tahu, orang kau mau option betul orang, biang thana camera. Camera ni, orang dah kau. Pokoknya bus kan nonton naik mana. Oke ini blind spot yang left saja yang blind spot कैसे करी दे बा like ini useful apa सागा बनाई तो मन नहीं नकलो तो like ini useful apa bono ceng kisah shodon calon lagi nak bus kan lama kali tahu oh bahai share automatic apa gear change masih saya ni anak boleh enggak ceng tahu ke Aing tu nak kisah turn naik firok lagi naik, kalau dah buat sendiri lagi so, kalau dah kali tahu. Cinta drive, cinta kita asal baru beli ya, tahu bagai ke horn ka, ya bah nong ni bagai, norok audience ni bagai se, semua kali dong. कैसा मने एक्सपीरियंस के नहीं दिया वो और मोट टोंगो दो जिप जिप जो नहीं आवा महिंद्रा होता है like city normal and sport और तब वो नहीं ड्राइव मोटर ही रखेंगे के और तब भाई जीप जैप जोम गटा जोम और किसा स्टीयरिंग हार्डन था को एंड नहीं टॉर जो तो ना अमंग था बारी था उनका नंबर सोचने नहीं पड़ती और infotainment changing था infotainment changing था oh rush no चलो pickup ले से रख था kau jaga overtake hanya orang baik yang ke, omong best. Wow. Aku sang 300 calon mau yang mana pelai wes. Am baik overtake hanya bagai mau wansu kan, but om baik overtake hanya bagai pun wansu na naik ya. Plus ni gear change kaya naik ni baik yang ke, dengan ekdom easy to drive. Kau model lo tahu business dorong offer coli dong. Offer तो करे but ang manage pa kene. Just gari launching drop ko ba? Kataw ko ba? Oh, kisa gari like 1 year ni pore rogo se kisa offer hogi. Acha. Tahu sini test drive berpai kaya, tahu thana naik kaya, but thana ni segang, sengom ni price, waiting period, tai offer rok tong hangke, jadi rok nasing tong ni abo, nong sai kena ro. 3xO ni to jadi na waiting period of sana thanga ke 2 to 3 months na mo. Ke jadi na tabu jara on the spot nangai tong nai. Mane asal licensing me ya. Like 1 month pun licensing me ya. Ati rom bagi ke ani thari tahu na ro phagen ga. Almost singri manai X7L almost petrol manual automatic ya manual ke suro jodun top and variant manai suro gear sini manual lang na ate heta. Ngayon on road price ng ke 16.15 mana ate heta. 16,15,000 hai. Dan jadi no ang bos itu tu komedi mang ke no khai keng ke bang. Nalai nasu nai ke ta kisah tu komedi no just khai na ate heta. Ta video tu sai mali bos komedi. Tam ke komedi nai. Amo tak sai mali. Amo lama mali tu no because gari kita lalu offer sini but. Ang try kene ta buti ke komedi man tu sa. Acha. Ke on gari ni tamu orange song kan dodo most mana selling tong mana most selling car. Waiting period mo. Kaman. Sa puso bimi ate. Then ground clear na subuto mo. Ke noro out of state nga go aso bezal kele. Nga dudin omna na ke tini kana bono nine no ate. Tini to anglia. Tini to ate boron sila hall bo sa kana ron dudin na ke nine no. Noro mo video buro sogina ang segment. Darin sogine te number tong nai description no norok just contact khai de bo jagang gange Kasipur ni showroom. Asema. Hambai jo sana nong ke.